Ai rānei kua tīmata te iwi kāinga o Rātana ki te whakamaimoa me te tauawhi I ngā whakaaro o John Key me te rōpū nā hinara. Kuia te uru pounamu kei te pori o te ngotu. Whai muri ho I te whakaekenga atu a te Premier ki runga o Rātana I tēnei rā. Ki te whakanui I te huritau o tō rātou poropiti, ara o tahu pōtiki, weremu Rātana. Mo te ronga ke o ngā kōrero me whakawhiti atu rā tātou I naenei ki te pā o Rātana, tata tonu ki te papa I oia me whanganui, ara ki te kōrero ki tā mātou karare, kia Kingi Kiriona. Kingi. Scotty, koinei te huritau ko tahirau e toru te kaumāwhitu o tahu pōtiki weremu Rātana. Ko te kōrero a tētahi o ngā kaipupuri hītori o te wāhi nei, e whitu te kau o auatau I māroa I te tautoko a te hāhi I a reipa. Heo I te āhua nei kei te whānui haere ngā whakaaro o te iwi mōrehu kia nā hinara. He rōpū tōrangapū, tawhiti rawa I a rātou, I mua. Kua waia haere te Premier ki tēnei kaupapa, I tēnei tana tāenga tua toru mai ki Rātana. A te āhua nei kua waia hoki te iwi o Rātana ki aia. As far as we're concerned, John is actually a breath of fresh air. He shows that not all tauiwi are arrogant or not prepared to change. The traditional link between the Labour Party and the Rātana movement has been broken. A lot of that support has probably moved to the Māori Party, and to a certain degree I'd like to think we've picked up a little bit of that support. He oi a taihoa e paki, e ai ki te heamana o te hāhi, aha kua kei te iwi mōrehu anō te tikanga, e kore e ngā ue ngā whakaaro o tō rātou tumuaki. Kei te hapai e te kaupapa, I waihoti e tana tūpuna, ara te tūhonotanga ki te rōpū reipa. E noho e ringu I te taiapa. John Key, no comment John Key, but I would prefer it to be Peter Sharples. Engari, kei hea Peter Sharples me te Pāti Māori. Koinei te tau tuatahi kua moke te whakaeke a nā hinara I runga o Rātana. Ko te rongo kōrero, he hia no te Pāti Māori ki tō rātou ake mana motuhake. Oh, it was simply because we chose to come on the Friday, and that was a thing that we worked out with the secretary of the Rātana movement. It suited my schedule a little bit better. Hei te rā tapu te Pāti Māori whakaeke mai ai, I mua tata tonu I a reipa. Ko reipa te whiore mo te haere mai, a tērā e tūpono, ka whiore hoki rātou I roto I te whakataetai pōti. In the time of one Tūmoki, Rāniera Te Ao Rātana, Rātana's own son, he gave all 5 Māori seats to Winston Peters of the New Zealand First Party. So I'm not saying that we haven't done this before. Nō reira Kingi, he take atu anō I kore ai te rōpū tōrangapū Māori I whakaeke ngātahi atu me nā hinara I te rānei? Kātahi anō ka tae mai te kōrero kei konei te kaiarahi a takirua o te Pāti Māori a Tāriana Tūria I te wā o ngā whai kōrero kia nā hinara I te noho ia ki te taha o te hau kāinga. Kaore kore ko te take mō tērā ko tana noho ki te tūranga mema pāremata mo te tai hauāuru. Heoi mo te āhuatanga ki tana tuku I a nā hinara kia whakaeke moke mai ki runga I te papa e hora nei, ko tētahi o ngā whakaaro e rere haere nei I te takiwā. He riri, he pauri, rānei pēr no te Pāti Māori ki etahi o ngā mahi a nā hinara I te tau kua hori. Pēnei me te whakakāhoretanga o ngā tūru Māori ki runga I te kaunihera o Tāmaki, me te tautoko a te kāwanatanga I te kaupapa hara toru a ACT. Ka mutu, ka ea te hui nei, kia ea rāno ai te huritau o te poropiti, a te mane e tū mai nei. Toki ana Kingi, tēnā rawa atu koe moena whakamārama.